uri igipfukira iki Imana igumugisha utanze kikuzuye utanze uturo ubutunzi bwuzuye muri wowe Imana igumugisha ndarahazi akazakora mu mutwe ngo ariko ayo mavuta yakuye mu mwana wa mama we ngo mwana wa mama mukecu ndeka aciya yaza kora mu mutwe guki kama nibagiwe igiteye Bwana sifiwe bara bose baza batwagaza ntago badukunda kabara ducomokoramo icingenzi azanzamurana azamuguma kambwe Isabel aramuzi bagwaye mukunganira kubwo ariko nuko kose urongera ufatire mu bandi kuko ni inshuti y'umuryango ni byiza nabyo ariko si ngombwa kumutindaho ko ndavuga nitonze kugira ngo batagira ngo ngingo ndazamutse isukari amafaranga navuga yariya yakije umuriro ko ndavuga nitonze kugira ngo noneho omertike nyubahiriza reka nangize ko ndiga ari cyo bita etike ukuntu ijambo rikurikirana Bwana sifiwe mugaruke turino omertike cyane ko karagiye ngo ni etike amatike ari hano hanze mu bavuga ubutumwa ni envelope amavuga ubutumwa gapfa ndabishe na envelope niyo yazingiye hari amwe azavuga ngo nutantegera indege ngo nzamuye muri hotel ihenze ngiriye gucyungura ihenze wabagaye tagisa wageze uryamaye ti wabaga ruguru wa none Imana iragushajije ngo hotel mu indege Rwanda Air Kenya Airways ibereye abakozi b'Imana myiza ndashima Imana naraye ndi guhimba indirimbo ahantu twajya mu masaha 10 rero je nkora ibintu byinshi none ninjiye muzivuga ubutumwa kubwiriza ariko ubundi akazi ka buri munsi ndo producer nkora indirimbo nkanazihimba cyane ahubwo guhimba so rero naraye nicaye rero akantu k'intege nke z'umubiri apana z'umwuka mu mwuka ndi hejuru ndi hejuru urwego ntazi umwuka wo ndi hejuru pe ariko kubwo mu mubiri ibitotsi duki kutamenyera ibiryo bya Kenya tundu twinshi umubiri uragoye kugira ngo uzotora akarere ukamenya namwe yo muje wacu muza mutubwira ngo arukuntu tutarashika ni kutwo dufite ariko kumwukaho ndacometse cyane Bwana sifiwe ndashimira sasa reka mvuge kano kantu none ntuje kuko arigenza mvugana nazamutse cyane abantu bakazumva ko ntabivuze reka mvuge ntujije nzambona ningira itorero kwiyegerezanya kuzovaho kubwo impamvu imeze gutya ntago ari bibi ni byiza ariko ari igihe bitwara umwanya none se je nari nzi ko nzozana mu kabiri baramvugishije naremeye iyo umwanya ari mutoya muri Amerika bazasenga amasaha 2 ndagira ngo cango ari n'abasanga isaha imwe none batumiye abantu 10 cango nk'itaca abayimba muri iyo saha ubu bavuga bose amazina ikintu cyo kwegereza muza muvuga icingenzi gusa
niba ushaka duhagurukira icarimwe mutuvugira icarimwe twicare ari ukuntu nsigaye mbona gitwara umwanya kandi utari ngombwa narabigenzuye n'iwacu i Kigali pe kandi noneho bakatuza ntangara ukuntu baza berekeza abantu bagasumbana naco carantangaje umunyamafaranga bakamuvuga y'isaha umuyumbu ujwigiriye ngo nawe ngo da ngo nawe wakoze kandi nawe yararanye igitaramo yagitekereje yateze imodoka nawe ngo ariko da amara umuntu uri aho gusa ngo nuko afite aka etaje kamwe amareka ko ni uguhakwa wanasifiwe ico naco gitambuke gutyo turaresha twese mu rusengero icubera umugoma kuma muza mu gihe n'ubundi wanasifiwe abantu baje kwa Yesu data wa twese hega Imana ni data wa twese data wa twese mwicubero data wa twese wanasifiwe data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ico ushaka kibe mwiza uko kiba mu ijuru data wa twese ni data wa twese ariko bamwe bamugize uwabo abandi bakazasa nk'ari data wacu Yesu ntago ari data wacu ni data wa twese ako gapfa ndafashwe wanda urantu twinjirira Imana ishimwe rero ko muzukuri naje hano mu gitaramo ca Rushika kuko twarabanye njewe mu muntu wese agaciro yaranyandikiye ndabati kuko ari wowe twataramanye ndabirekonesa nzose kandi nze ngowe nze muri Trinite nongere numva umuruho nongere nze kuko simbuza ifaranga z'indege pe ibyo simbuza imambuza ifaranga z'indege no ukora n'amaturane ngenda ngaruka pe izo sinzi buze simfite iprote ako nanone gutega indege naje hera ku kibuga no yurira bona sifiwe ariko ndavuga ngo n'imibare gisikoraka izo dolari niziki mama Jevo sigara nugume kwite ku mwana nanje ninjira muri Trinity ndaza ndamushikira ibyo mbishiza aho ngaho ko so ubutumwa bwiza no kubashusha gusa ko ntaco zobungura hama ndashima kuri kwizera mu mukubitira amashi abwirije neza ku rwego kwiza pe Imana iyo umuntu afite umwuka wera umugaragaraho Imana imukoresheje si wowe si inyama n'amaraso Imana irakoze kuba nubona nk'uyu mu kwizera hari udututa tokandagiraho Kigali ariko utwo dututi tuza dukandagira abantu wabapima mu biro wabapima gutya ukabona nta kintu ariko kwizera n'aya mavuta akaba togakandagiraho cyo ni ikibazo cateye mu isi Imana igumugisha kandi agatuti kakaraza kagusanga tugira ikibazo Bwana sifiwe ndashima kubarevera Medeo turabana biwe arabizi ku Binyanza ageza dusengesha yaradusengeshejeho na Jacques turabana bipe arabizi kwageza tukaza Nyanza cene mu nzu y'Imana kuri ntabinze kwa ngoje ngo narihanye ngo namwe kimogi ngo nagize gute ntago izo nje nabiciyemo bwa buhamya bandi bazabaza ngoje ngo naribye ngo nagize nsambana ngo ya nakuriye mu nzu y'Imana taremera neza kunyemera nuko nari nkiri umwana mu mutwe nyuma ngize ubwenge barambatiza uganye volume ngize ubwenge barambatiza nkuko ninja mu muhamagaro nuko byagende rero turamushimiye Imana igumugisha yuko wadutoje tubiye agacowe na Apotre Jacques Imana n'abandi ba pastor bose bari hano izo mbivero ndashimira ku ubuyobozi bw'igi patro ifaranga ziragushikaho ndebe eke telefone ugume ziraza gushika tugira ikibazo kandi gwa rero nkunda umuntu ukurikirana byiza kuko natwe twakurikiye ndagushimiye patro n'umukozi w'Imana mwiza umuntu utari wamahimba zagaragara patro tagara umunyamahimba kabisa
impamvu ukunzwe, impamvu ufite igicaniro nuko urimo neza. Imana iguha umugisha. Ndashimira kuri Ruhanama na Gapapa muwakubitira amashi. Muzamureka nk'uko indayi z'iyindi n'abayimbe tuzatumenyana kandi dukundane dushigikirane. Amota arazamenya undi, indayi ikamenya indi, umuntu ucuruza ifu akamenya undi w'ifu, n'umuhimba agomba kumenya undi. Buri muntu agira kategori ziwe. Rero kandi tuzatubwira n'ifu we dusengerane tumuvuje ko Imana yamutabaye. Imana yahabwa icubahiro. Ndashimira ku bwa Air Force. Air Force ni timu y'abayumbe nziza iramye Imana. Nanje ndi mu gatebo kayo ko akompanyima n'inanga yo hejuru. Izisiga abasaza igasiga abakecuru. Ariko ntiwambwira ukuntu abana baratarama. Nimba ari abana batarama muri Kenya, abana ba Air Force. Ahubwo asanga umuntu ahora mu cariyo, ugasanga karakiriti ku muntu wa Air Force. Muzukuri ahubwo twobasabira. Nimba ari ikintu ubonye kitagenze neza uzumusabira. Ariko Imana yabwo icobora ku bwa Air Force. Ndiyegereza no mwana aramubwiye ati amavuga twasigaje yaracuranze ara kwa Muzuri. Ndaheba. Na Patrick n'umucuranze mwiza na Imana n'abandi bose, ariko hari igihe umuntu azagira igihe ciwe pe ukumva urutoke urafasha. Imana iguha umugisha. Ndashimira kuri no mwana yararemze imbarara mu gitambo ca Makuta, namamutora. Njenze kumenya umuntu ufite umwuka wera, namamutora, namushira mu mufuko nuko nibyo. Aimable, Imana iguha umugisha. Singutinda singwa satani, uzico uri gukora. Niyo twavuze indu tukakora icyako, ni wowe uzico uri gukora. Izo bisiza aho ngaho mwabonye bizanye zo kwegeza ko bitinda rero. Uyu mwanya ko ari umukunga uyu, ariko kera uragiye nizo. Noneho umukobwa kurya mwayimufashe mikoro, umukobwa umwe umuhungu umwe nawe baririmba nyine bagiri kwizera mu mikoro asome ni ijambo rizwi n'abantu bose. Nagize amagambo menshi ariko umwuka nyemeza kuvuga rino jambo kuko njewe niyo nza nireberamo nkamenya nimba mpagaze neza. Ni Zaburi ya mbere wasoma ugeze ku murongo wa 3. Zaburi ya mbere ku murongo wa 3. Nitumara Zaburi ya mbere. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kera imbuto mu gihe kera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Nono mu minota dusigaranye ndabizi ko bwije, mureke dukurikirane. Ndabasabye mu bekinge. Nubundi umuntu yaje hano ari umuntu usigaye unyigisha misiyoloji, ubundi ni ukuganira. Abazungu ahita nagutambutsa ngo bazi ikibazo. Bona sifiwe. Ntago wanarukuza gusa ngo wamutweka ko wasomye ibyanditswe byinshi wowe utumanure. Ese tutaje kukwitaba wobwira zino nkingi mufite agaciro nkuko mfite agaciro. Bona sifiwe. Rero hano ijambo n'ukungurana. Nibyo. Iki cyanditswe kirazwi pe na za primaire twaricumvaga, ariko nje Imana yarakipokeje mu mundi byo guhesha kuko ni indorogwamo. Nibyo. Nayindi ndirimbo umva umutima uretse yo kuvuga ngo Yesu wakoze. Nayindi ndirimbo umva umutima uretse yo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nayindi ndirimbo umva umutima uretse yo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nabihe ngiye gute
Amen. wowe ukurikira ibyo nkubwira. Wanasifiwe. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Nabihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkumvaho. Nabihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkumvaho. Amen. Gihe kirageze ko tuvuga data mu kuri no mu mwuka. Wanasifiwe. Amen. Imana ndindi shavu ko iyo ryaje uvuga nabi nta kuvuga ibintu nkuko bipanze. Wanasifiwe. Amen. Hayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Wanasifiwe. Hayiga umuntu bantu bene wacu. Hayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Yaranyishe. Hari uzujana n'ijambo warisoma kumira rikaba rishasha. Bibiliya tware ipirase sigaye. Bibiliya iraryoshe ni wowe utaryoshe. Bibiliya iraryoshe iruzuye iraryoshe. Ariko wowe isoma ni wowe ntakintu ufite. Ni wowe utaryoshe. Ariko biraryoshe. Wayumvishije neza? Iraryoshe. Ko naba numva no simba. Hallelujah. Bona sefi. Hallelujah. Hayiga umuntu kwize wasomye neza da. Hayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Muri kano kabiri nababwiye ngo muri protect hayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Mu kazi kose kwa nimbuza udoda. Nimbuza wogosha. Hayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Uwo muntu arahiriwe. Niko naje kubabwira gusa. Uwo muntu arahiriwe. Y'ababi. Tahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Tahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntuhagarare n'abanyabyaha. Ntukore ibyaha. Uwo muntu arahiriwe. Ko ibintu byivanze wa umuntu uri kuguruka hano. Hari abandi bazagenda za predance. Hari uwasimbutse iragwa. Haguruka neza kandi yarimo network. Okachi. Niki. Vuye. Hano ni mu maroji. Abantu batuze museke mugaruke ko kwiza. Iri jambo mana we ongera nkakandi kabaraga kugira ngo byumvikane nkuko ndi kubyumva. Ko ndera ku Imana impokeza kandi kabara. Rega tushozwa byose na Kristo uduimbaraga. Yes. Uzandengere. Hai Mana uzandengere kuri wa musi ubwo zananishwe n'urugendo Satani ashaka kuvana mu byizerwa. Uzandengere n'ukuri Mana dushoboza byose nawe ni wowe uduha imbaraga. Pelo sala Wanasifiwe. Hap Ako ni Imana yarakampumeneke
ndagatunganya ko ni naragatunganyije ngagisubiza ati gisubi uvuge gutyo ereze zamuka arazamuka bona sifiwe Amen. ntagarare mu nzira y'abanyabyaha bona sifiwe impamvu amavuta yadushiranye turavanze turi umutsima udahiye turi imitsima idahiye hamwe urahiye ahandi tuwuhiye bona sifiwe hamwe n'ushari ahandi ni umukunga hamwe n'ubwibzi ahandi ni ukubwiriza hamwe n'ubusambanyi ahandi none icyo kintu ese murafashwe Itingo. Mana dushobozwa byose nawe ni wowe uduha imbaraga. mureke turarekura kuko iminota bampaye ni myiza nta kibazo ifite turarekura nk'icumi ya nyuma tubaze imana ngo Calabre. viza yawe ni ryari Yesu we uzo dutwaye nanone viza izosohoka ryari Yesu Yesu nawe izosohoka viza gaje kuzaga nimba zotegiye noneho ariko viza ya Yesu Hari umuntu ukurikiza. bona sifiwe Hallelujah. ariko uzi ikintu cy'umwuka wera ico kiza gikora uzigabanya volume kiza kiguha ibyishimo kikaguha amahoro mu mutima ukahama woroha abantu baza bigagaza kuriya nta mwuka ubabamo ntawe kiza bijana kabona umuntu aza ukamenya ko ntawubamo ko gatambuke ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro Ibyo. bona sifiwe Amen. uza wibwira iki ni aya mategeko ni ikihe kinyamakuru usoma ni amategeko y'Uwiteka umuyumbe mukuru umunyamasengesho patro azahora yibwira bona sifiwe Hallelujah. mutuze sinkene yakavuyo umuntu wongera kuvuga ndamuvuga anasohoka atahe bwanije dutuze dukurikirane abamama bacu turabakunda mu gihe mwana tuje tugataramureke tugasoze neza tukazingazingi amategeko y'Uwiteka revera wanje niyo yibwira impamvu network yabuze tako wibwira iki ni WhatsApp gusa kandi amatiku reke wibwira niyo yibwira ku manywa na nijoro je mu rugo ndakira prince niwe wanzanye Imana igumugisha naye nguciye data wanje umubaze kuva ashitse hano ntaye nikundagana itari Yesu kuva ashitse uyu mwana twaje tukuganira igita siko twatuvuga madamu wanje ntakini nzavuga mvuga iki bona sifiwe Hallelujah. ntakini nabwiye madamu wanje mureke tureke ibindi biganiro tubireke madamu azanzamurana azamuguma kambwe Isabelle aramuzi bagwaye mukunganira kubwo ariko nuko kose urongera ufatire mu bandi kuko ni inshuti y'umuryango ni byiza nabyo ariko si ngombwa kumutindaho ntaco bimaze naje si ngombwa kumutindaho ntaco bimaze uzeke tuzatuvuga Yesu niwe mwamukwiye kuvugwa gusa amazina yose azibagirana uretse ibya Yesu Kristo hari ikintu byabaye kontrere amazina yarazamutse kuruta Yesu niyo kontrere handi birirambwe ngo amazina yose azibagirana uretse izina rya Yesu ariko amazina yacu niyo yazamutse umuntu asigaye yitwikira Yesu ngo azamuke toka nibyo sio mimi Tena Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. sio mimi tena, Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. amategeko y'Uwiteka ako ni meza
niyo yibwira. Bwana sifiwe. Nyuma y'akazi kawe, nyuma y'uzo uzawibwira iki ma? Uzawibwira iki? Erega mwisi si iwacu. Turabashitsi babimukira. Iwacu ni mu ijuru. Rero nimba iwacu ni mu ijuru, reka twe gutinda mu byisi. Ahubwo tugume dusome kataloge yo mu ijuru. Tugume twuze kataloge. Bwana sifiwe. Haleluya. Mategeko y'Uwiteka kunda soje abura tubiri gusa. Tumara turegire. Bite. Umva rero role importance wa muntu importance yiwe ngo wazahwana. Uwazahwana. Umva gapapa we wa muntu wibwira uwazahwana. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cera imbuto. Mutuze si bana bakobwa barasakuza. Mutuze. Mutuze. Shambo ry'Imana ntago bazarisakurizamo. Umbekinge ariko uri wideranje. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cera. None ahantu ngiye gutinda ni nanga kandi kubahanuzi cyane. Abanabi bose bandeye kuri kano kantu gakosore hano. Ngo cera imbuto igihe cyacu. Uhora weze wowe. Uhora weze. Uhora werekwa. Uhora ushamburiya. Uhora ugira amavuta yo guhora kuririmba. Nta musozi uzujaho uhora weze. Ikintu ucisha ibintu abantu bahora beze. Ngo cera igihe cyacu. Tuzadubanura igihe cyacu. Tuzaturirimba igihe cyacu. Tuzatubwiriza igihe cyacu. Yesu yageza yirwa senga. Yesu nimbageza afata igihe cyo kuja kwihira agasenga nukugira ngo amanukane izindi imbaraga. Umwana w'Imana ariko umuririmbyi itasengesho taki akagwanira mikoro. Uraduhiki uri revera gusa ngo nanje ndabwiriza. Uraduhiki uri evangelist. Uraduhiki wocera imbuto igihe cyacu ngo wazahona n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo ibibabi byacu bihora impamvu mwumye impamvu twumye ucometse impamvu ducometse. Bamwe ni mu butayu bwa Sahara desert. Kubona umuntu hareruye yiwe tatu kandi azayitera rendo dimanche tatuvuta pe. Erega ntago tuzadutamba ni ikiturimo nico kiza gitamba. Ntago tuzadutamba. Ntago tuzadutamba. Ntago tuzaturirimba. Ikiturimo nico kiza kiririmba. Dore kirimo indani kiza gikonekta n'ikindi bikazamuka. Mbega we ukunagira neza Mazina namwita. Mbega ukunagira neza mazina namwita. Mbega kunagira mazina namwita. Tugaye kuzina mukunga ko munafashwa cyangwa nsanga kompanyima wanje. kweri Patro kujari bishije wa nari ndushari santije akabaraga. Bwana sifiwe. Haleluya. Jaho gukora ubukwe mwana afite umuziki yo wambe urasaza sha pimba ino ndirimbo hakika Mungu ni mwema. Zavuye mu bukwe gusa umuntu aranje ari bati impossible tibikunda
hari igihe umuntu aza kubwira ijwi ngo tibikunda ukamuhwera ugahwera ugasenga yitatu bikanga uzi umuntu yagucanganyikishije nyoga nene nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamona mwenye haki ameacha waya usao wake ukiomba nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamona mwenye haki ameacha usao ukiomba gapapa narwana mamunyegeri keneye ko abayumbe ba patro bakweza mwicaza imbere hari inkorere z'igitaramo je nanga umwanya w'inyuma iyo ushize inyuma umbangamiye shira imbere aho ndakandagira imigoza nzaramanguruka nta kumfufu eka tata nanga inyuma imani hafi Bwana sifiwe. Reka nangize ko ndiga arishota ethique ukuntu ijambo rikurikirana. Bwana sifiwe. Mugaruke. turino Homiletique. Quero que caragengo netique. Ego pastor. Abisi. Reka tugaruke tuve amarangamutima tuze twumve icimi Imana yashatse kutubwira. Buriya iyo habaye kabiri habaye icimi Imana yashatse kuvuga. Bwana sifiwe. Coca mu isengesho, coca mwongoreranye pe kwizera mwongoreranye. Kwizera turamenyeranye sinkunda umuntu wongorera. Nanje narabigiraga babincaho. Nanje nsigaye mzanga pe. Wenda rukuntu ari agafuraze birumvikana. Ariko nanone bivana abantu muri network. Hakika nuko yaje atibuka. Kubwo kuvuguruza. Umuze yakwiyaga umwana we. Ako data mu ijuru. Birashoboka. Bantu twakurikiye Imana. Imitima yacu Dorian undi bivana nawe ucometse. Impamvu network yabuze ntago Imana nguko yahoze okay n'uyu munsi niko kiri imbaraga zayo n'uyu munsi niko zikiri ikibazo ni twebwe ntago ikibazo ari Imana tunabeshera abantu Imana irahari yose irahari izivumira iba yiteguye ariko network yawe wowe imanura gute cera imbuto zacu igihe cyacu icyo azakora kizamura ciza amen. Reka vuga amafuraza abiri ukufite ijambo ry'Imana amashi. Sinditindaho ariko reka mvuga ibindi umwuka yambwiye. Gusa ijambo ni iryo hayiga umuntu akurikiza imigambi y'ababi ese uzujana n'umuntu nico cisha abantu ngo muhindura hindura nda. Ikindi gihe kirateye aho umuntu ari umunyenge sombi akakwikonektaho kandi akaza mu yindi bara agasirimba nkawe akabwiriza nkawe agatanga amaturo nkawe ariko ari gatumwa ukazaje gushiduka umuntu yakubise jido warinjiye na muri system. Imana yampaye ijisho je umuntu tuzatuganira gutya no ndagurimo neza waza umuntu azanganira atoye nta kibazo umwicaye gusa uje kuryama ariko ntago ibirere ari bimwe nyukiza yumvana kuko turaziranye hano uwo muntu azahona n'igiti cyatewe. Iyo ukorera Imana mukuri no mu mwuka urazamuka nubwo rimwe na rimwe dusa nkaho dupinzwe nubwo rimwe na rimwe dusa nkaho tutumvikana nubwo na rimwe dusa nk'abasuzuguwe. Ese Yesu yarasuzuguwe wowe ushaka isifa? Yesu yarasuzuguwe, Yesu yarakubiswe
hari ijambo rivuga muri Matayo 6 no nkunda ngo namwe muzahigwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bababesheye ibibe byinshi. Ruhana kukubesha si ikibazo ngo kuko n'abambere niko byagenze. Rero kumbeshera nduta Yesu bisezera babu Yesu twamututse Beelzebub umukuru w'abazimu bose kanswe kiriki wariya vumbutse ejo bundi. Kandi umuntu James gankunda commentaire zose imbi ni nziza umuntu azatanga ikimwuzuye. Nimbuge kuri commentaire ukantuka gusa Imana igumugisha utanze ikikuzuye Imana igumugisha da. Uri igipfukira iki Imana igumugisha utanze ikikuzuye. Utanze uturo ubutunzi bwuzuye muri wowe Imana igumugisha. Utanze ikikuzuye umuntu azavuga ikimwuzuye. Yesu umuntu yoba acuza protect agahomba akabona video twasaze kamugwaho yodutema. Rimwe na rimwe badutuka ari impamvu si ikibazo cacu hari imbukeriki nabo bakaduhotera twama tugenda muri ako gatebo uruhombo rwose n'umukunga bikajana. Kuko uginga n'umunezero bibonekera muri we kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Turaririmba ntacu bakozi b'Imana soza igihe kirageze kandi hano hari igisimba cishi nacumvishije ngiye kubatambutse deja nimutambuke gapapa abayumbe bose abashitsi tambuka wa mwana uri imbere yasohotse ntaco undi uririmba naze na Imani abayumbe ya force mutambuke mvuge ibintu tumara turasengera ku kintu kimeze gutya ubutumwa bwabaye macuri. Jewe ko sigaye nanariza sigaye mbona atari cyane Yesu ari cyane amazina yacu niko sigaye nitegereza sigaye mbona icingenzi caravuyemo twinjizamo icacu niko je sigaye mbibona naragenzuye nditonda ndagenzo nsanga icingenzi caravuyemo sanga mureke tugarura ubwiza bw'Imana mu isi. Igitaramo ca kabiri papa si yacu tabara amazina yacu kumenyekana tugarura Imana muri Kenya. Imana muza mwitaramira hano umukesho umumama utwita byare neza si ngo mafishi mutaramira Imana hano iburi kintu cyose kikogwe neza cungura amatera ariko amatitre titre abantu basigaye baje kwiga teoloji kugira ngo baze baducanganyikishe yafata ijambo kavuga gahwera. Inyungu ya teoloji ni iyi niyo guhindura imitima y'abantu. Inyungu y'umukunga niyo guhindura imitima. Inyungu y'amateraniro niyo guhindura. Kora uzamure string. Naragenzo ndi ko ndavuga nitonze kugira ngo batagira ngo nongera ndazamura isukari. Amafunazi navuga yariya yakije umuriro ko ndavuga nitonze kugira ngo noneho homertike nyubahiriza. Bwana sifiwe. Rwanda mureka amazina yacu birizwa ngo nimumara izo muzita abakozi biki bimbura mu mara turacita abakozi bimbura mu mara. Umuntu asiga akora karirimbo kagira miliyoni nimero busy se wahe busy na Yesu tuzatumona twahangayitse ari imisozi twurira. Tureke Yesu turi kugushaka nawe ko tuzakuri imisozi twange guhamagara data wo mu ijuru nawe tuguhige tuguhige nawe tugushakishe dunia
tuzobaza rupfu tutiwe urumuri rwawe ruriye tuzabaza rupfu tutiwe urumuri rwawe ruriye tuzabaza rupfu tutiwe urumuri rwawe ruriye Chenda Chenda Kwisa Chenda yarabirangije yamanutse ikuzimu anyagasatani ifuguzo yaraneseje mutambuke vuga kanyuma duhagaze patro d'iminota itarenze 5 numara uzufate mikoro dutaramishe ariko ijambo mbasigiye hayiga umuntu akurikiza imigambi y'ababi yego hayiga umuntu akurikiza imigambi y'ababi nimba uzujana n'umuntu mutemeye kimwe azokunaniza my friend kandi abantu tutemeye kimwe ni injyajya nziza azaza yambaye urundi ruhu rwiza akakugurira soda ni utucatinga nawe cyane je ndabazi ngo ndagukunda ngukirikiwe ngo se ari umuntu agiye guhimba abantu navuze abo ndarahazi akazakora mu mutwe ngo ariko ayo mavuta yakuye mu mwana wa mama we ngo mwana wa mama mukecu ndeka aciya yaza kora mu mutwe guki kama nibagirwa igite Bwana sifiwe bara bose baza batwagaza ntago badukunda kabara ducomokoramo icingenzi kabara ducomokoramo icingenzi bara bose batwagaza kabara ducomokoramo icingenzi bara bose ngo ndagukunda wamaze urukundo ntibaza baruvuga ruza rugaragara Bwana sifiwe icingenzi bakakikumaramo ugasigara warabaye poto empty sete ravuze ngo ubu Kristo ntibaza babuvuga ahubwo urabuba wikwisobanura turakuzi nutange haleluya hari topic nigeze nzacanga nkomeza kubwiriza hano impano n'agakiza kubwiriza gusimba kwerekwa gushamburiya protocole ibiki zose ni impano ntagaraga kiza agakiza ni ikindi haleluya Yesu haleluya agakiza ni ikindi nushaka kuririmba sava kandi rero ikindi impano nta nubwo ari yawe ni yanje sha ushinzwe kundirimbira ngo nezekwe ico Imana yaguhaye uri umukozi wanje mu mwuka none usome Bibiliya siko pastor impano yarayitanze kugira ngo igire gute yungura iteraniro none wabagwaye impano gutwungure urasaze ngo mubanze mwoherezemo Berman mupesa ugomba kurimba ugasara ku bwacu nta n'amazi tuguhaye jewe ko ndasengera ifaranga sizankora igitanda nishuje tirazabantegera itike tirazabamperekeza ko ndi gusenga Imana nimfashe Imana yo mu ijuru ko yampamagaye yeranje ngahurire yeranje impazi nimara nyivugire Bwana sifiwe ituro rimaze abavuga butumwa umuntu asigaye amara kubwiriza yakwicarana bicaye agatukana kwisigo ngo karaga kanise ngo umugane w'abantu ngo cano tizigabura ngo riratorero baje barakuzaye hari itorero ryakuzaye ngo rizari kugaburira Bwana sifiwe yakashaka kwishi ukamusanga yarakariye umupasiteri umwe runaka akamutoko ndabizi simbeshe sava muvuza kiriki ubuzaye umwana mwiza kompanyema kende ugureje y'umwana sava kandi ngomba kuzakira mu cubahiro murakoze Imana ibamugisha murakoze sinayenziteguye murakoze ariko ntagara uguciririkanya ubu ni uguciririkanya Imana tubabarire amatika ari hano hanze mu bavuga butumwa ni amverope
amavuga utumwa gapa ndabeshe na envelope niyo yazingiye. Hari amwe azavuga ngo nutantegera indege ngo nzamuye muri hotel ihenze mugiriye gucyungura unge ihenze. Wabagaye wa wabagaye wabagaye wa wabagaye tagisa wageze uryamaye ti wabaga ruguru wa none Imana iragushajije ngo hotel mu indege Rwanda Air Kenya Airways je nyine kagakunga kanje nimara mbanze kuri ubundi bwiza ko ndashaka amavuta mfite amavuta menshi reka nkurura kesho kubita shabizima Bana yacu mugenga w'ibihe menya byose ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugiye kandi genera umuntu wese ibimukwiye. Bana yacu mugenga w'ibihe menya byose ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibikwiye.
Barikiwe sana. Reka twakire